Rĩrĩa nteto chetu na ati munene wa kanisa ya Methodist niwe Bishop Ntombura ni areganite na nteto iri kuga kanisa iu ni gaukene. Akiaria mwena Bishop Bangi igana rĩa 50 Ntombura augite iu ni nteto itina uma. Akiuga ari ndene ya utongeria bwa kanisa iu na njira ya uma na weru ni arikithitie ati umaruka mwankare kibindi kiawe kia miaka 2 nongerete na kwariria nteto iri ikuthiuruka ati kwina mubango jwa kwendia kithaka gya kanisa iu ntere cha Gatanga. Akiuga kaba kwenda gukomborithia cukuru ya Kemu na gute mubango jwa gukendia jurio. Boniface Mongera katwambiririe. Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya Janthiguru ni Kenya na urani rais wa kanisa ya Methodist ni muongone jwa Afrika Reverend Joseph Ntombura Moine amo minister bubangi bakanisa cha Methodist ibashumire rokirwa ntukonero gateitiri kwithira betetera kanisa ya Methodist kumani ajaria cha kwithira ja kiarua na baraba kuretera bangi confusion ni antu very few actually batiumba uginyaginya antu 20 lakini nontu baina formal leaders bakanisa bakathwanie bawiba kumenya lakini ni malaise na imwe na jealousy na ito betete twaraniria na kanisa ya baira ura tumbigie kwaraniria twenda barete a few people twaraniria few riu tuinibubu barabangi bareome na nonto niyo ngui yetu ya kanisa tugendelea kubaita lakini batari na interest ya twaraniria turiu baira barete representatives batano na twetikaniria na twandika baruga nabo betire bareta more than the necessary number ura tutigiumba ginya kwaraniria bareta ginya lawyers bareta andu baina na ugimenya ni andu baumbigie kureta ginya goons bakaumba kureta chaos in a place like this tondu tukendelea gubachwa no ashokete akoberia awe kumenyekane bubwega sino ndi rutero nkobo na sino ndi rutero Mombasa shinde ni utongere bwawe igiuta teno kwithira ukirikana ishimwirukirite ni atiginya bara baindi society na kanisa yetu Nara Coast ibageretio choka baba ingi babo ibachokete nontu ibonete baengirwe ni a few people na morongo kinyangubo suni bamenya the truth nontu ini sakets inkai itekuwatanira na kanisa iu chi mesilindetwe norongo bamenya the truth soon they will come back so we are not worried at all. Again we have about 15 synods na mantu kanisa Methodist irana wa democratically ko ginya igaita ingana democratically the church is intact. Reverend Joseph Ntombura eshoka akamenere president Bishop Bakoro ontubura kuibo bakwithira bagikira kanisa moruru kenda ithiro ikiaragana ende habera bamwekanya mwankandise mwaka 2024 kagitene karia akathirio tongeria delegate je guma all the churches chi ya annual conference na ibo bandisindire nontu bakwithira ndi president wa Africa Methodist Council at the moment bawa mbongere 2 years nikenda tumba kuthiria mantu ya handing over transitions when another president is elected na tontu bamba miaka iri ya kuthithia all those things na so ko imantu legal na teaya imantu ya meru in the Methodist Church in Kenya 1988 ikwari na presiding bishop ungi etawalawi Matthew na itariu ari president kana chairman wa Wound Methodist Council ongererwe the whole term te miaka iri ongererwe the whole term ya 4 years then nikenda aumba kuthiria handing over na transitions chia Wound Methodist Council tondu utimantu yareo yaratukuthithia yatathithika kwarua gikundi kire kithero kirigano utongirwa Reverend Ntombura gitongeretio PB Bakoro ibethirito bakeria na bakiuga Ntombura ena njama kwithirwa kiende murajo kanisa aja Nairobi na njira gisirisiri ithana ku Ntombura ishokio ntubuntu kwenarua na ugitene gitwe na ibero atere utemunda kwendia Kemu nikarite ina thina Kenya Methodist University nikarite ina thina for a long time batikumba ku service their loans kama genji yo Kem Towers kana Kemaf ile idene ya city ya business district ya Nairobi city na tondu boi baturitie
bariana betu tubayukirie loans youth batu turi cooperative bank nabo batunengere Kem Towers na Kem Up kenda kanisa ithira ikimbenefita from those ones nabo bathirirwe loans ciao ni kanisa tontu bute atukwendia Gitanga land katukuthithia Mbata Trend to exchange tunengera Kem nabo batunengera the assets they have ja bona oboteng'ani bonge buna obwete tobokere nteto cha Methodist kiri nyomba cia nteto na botete bonengerero the pimbi Ntombura iboretwe nande botige. Anyone purporting to speak on behalf of the church, whether clergy, laity, retired presiding bishops or ministers, have no official mandate to do so, and their communication should be treated with utmost contempt. It should be known that they are doing so in pursuit of their personal interests and not that of the church. Therefore, the official spokesperson and leader of the Methodist Church in Kenya, with a mandate to represent the church and its institutions and to transact all official business on behalf of the Methodist Church in Kenya. Nke reporter Ntoshero TV Weekend kumaja kinginangina kithoke Nairobi mbita Boniface Mongera.